Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Miḓalo yo kalulaho i khou fhungudza vhubveledzi ha raisi ḽifhasini nga u ṱavhanya u fhira zwe zwa vha zwo lavhelelwa. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso ntswa u bva Stanford University. Ngudo yo gandiswaho kha dzhenele ya Science Advances yo wana uri vhukati ha ṅwaha wa 2018 na 2015 ho vha na ndodzo ya thani dza miḽioni dza 18 dza raisi ṅwaha muṅwe na muṅwe. U tshoṱelwa ha shango ḽa Ukraine nga Russia nga ṅwaha wa 2022 zwo thithisa mbambadzo ya zwiliṅwa na tsireledzo ya zwiḽiwa ḽifhasini. Ukraine ndi kale ḽi ḽiṅwe ḽa mashango a nṱha a ḓivhelwaho u bveledza goroyi, mavhele na zwibveledzwa zwa mapfura a u bika. U vutshelwa ha Ukraine nga Russia zwo shandukisa vhuimo uhu nga nḓila i mangadzaho. Mawanwa a tsedzuluso o gandiswa kha dzhenele ya Communications, Earth and Environment. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.